Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Helen. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti kinatibker ti may sa tao kat masubok. Babaan iti panubok. Ken no kasanutay asang wendag itoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Helen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Malagip ko manon ti anak ko. Talo atawanan ije abroad. Ay, talaga mailiw akong kankwana. Nakasingsing pat dayjay nga anak ko. Mapayakas la di ka makaid na Milanyo. Wan nga agpaiso anak ko. Di ka matagtagar eh. Kuananan, tatan, agabroad akon. Nagrigat ti panagbiag dito'y Pilipinas. Ang awan matbusbos sa manak ko. Ano sa anak ko maan-aksidente iday. Matulungan ka ko Milanyo. Maawatan kayo, tatan. Ngam di kagdanag. Tulungan anak ni Vicky. Ay, tay nurse a girlfriend mo ije lundaon? Wan tatang. Isot ti makaamo iti amin ang magastos ko. Isaraknak iti trabaho ijay. Dakkel akatulungan mi itan ni Milanyo nga anak ko. Manipod nag-abroad. Saan pa'y anagliway anang ted iti kasapulan may. Naimas tinlutoy apapaitan na, nanang. Si Kamot Ruel, pasablugan nakpailaang, maalamangan kakit din, kalpasan na, aramida mo, dagiti assignments mo. Huwag nga agpay sa Ruel, di mo baybayan, ti pa nagadal mo. Gundawayam, ti kada ni manong mo iti abroad. Tatulungan na ka. Huwag tatang, saan kayo ngagdanag? Agadala ka na sayaat. Rumbang laang anak ko. Kanay, laglagi pong kumaan na rigat ti trabaho ni manong mo iti sabali apagilyan. Huwag na, amok data. Isong nga radadyak makibarbar kada. Nasayaat, Ruel. Ay pagrigregatan ni manong mo, ti pau-pauit na kwarta. Nagdakkel mo ti may patpatakder a balayo, Helen. Mansyon. Balay damilan nyo kanti asawa na, Lina. Ay, kat balayo matlaang Siyempre, karaman kayo matan. Anak mo lakat nga rod ni Milanyo. Kwa. Muwan man laang. Ito nagagay. Malpasan day tamansyon nyo. Kano ka di ti pa-blessing? Kwa. Diyak pa'y makadesisyon. May mayat no pa-blessing yo. Tadito'y kayo matag naod. Inton sumangpot dagiti agasawa. Iti kasta. Mamaminsan to ti selebrasyon. Kaano aya sumangpat da? Bagaan nagtumat Oy, di nakliplipatan. What? Adto'y ti pasaraboken ka sapatos, Ruel. Agyaman manong, taginatang mo ti paborito. Siyempre, ipatpatig kakabsat ko. Tatang, adto'y mati para kada kayo. Agyaman na kanakaw. Siyak nga'y matanak ko, nalipatan naksamot tahan. Mabalin ka di mata malipatan kayo, nanang. Adto'y. Napintas address dayta, kan adamot ang sandal mo. Ay na, Agyaman na kanak ko. Dayta kiti kay kayat ko kan ka. Amom dagiti paborito. Siyempre, ananang. Saan ka di pa'y analpas dagita, Milanyo? Ah. Maturog tan. Nalpasan lab.
Nasaya tarimwar ka. Di ka ngamin mauray nga umunag iti selenta. Ay, ala, panawan da kamlatan Milanyo. Nabandog kayo iti biyahe. Agi na na kayo. Nadlawyo ka di, tatang? Ti, niya, Ruel. Ti kinatangsit ni Manang Vicky, ha? Ay, tangiwan mau. Ang mga mangag na ka. Rimorday tay, tatang. Napananda. Napanday siya ili. Saan ka no akayat ni Manang Vicky ti si Daan ngayon loto ni Nanang? Aniya? Kimbagak itay kada kayo. Nagtangsit da dyan nga hipag ko. Nadlaw ko idirabi eh. Ay, anak kaw. Tanagam ti panagsasaom. Ang mga nagbidot ka. Uwan, tatang. Naplantsayo ka din dagiti bado mi anak kahanger. Nanang? Wan, Vicky. Naplantsak dagitan idirabi eh. Apay ka day. Kasto'y tirumbang ka dagito'y abado. Nay, apay nga ita impurwak mo mutin di taswelo dagiti bado. Gaputawan sirsirbida na plancha. Kunas-kunas matlata. Pasensya ka na, anak ko. Sa anak ngamin nga agplan-plancha iti badbado, may. Agbirok kayo nga ron iti nalaing agplancha kan aglaba. Ay, kwa, Vicky. Anya akwa. Jack kayat nga asi-asi ti labakan plancha ti badok. Uwan. Bayam tagbiro kak dito'y baryo. Pay nalaing Saan akas kada kayo? Uwan. Agbiro kak itinalaing asaan akas kanya. Apay adi ka maununi, Milanyo? San ko mamatakas di ti tratom kininanang. Gagangay asan apulido ti panagplanchana. Ta saan mat anarwam nga agplancha. Aha! Tanagipulong gayam ti inam. Saan matakas ta? Nasauna laan. Huston! Di mon kaluban ti inam. Talagamat anagalas ti trabaho na. Si kalakuman ti mang paspasin siya iti pagkurkurangan ni nanang. Milanyo, Jack kaya ti asi-asi at trabaho. Di ka agdanag, Vicky. Addan na sa pulak at tagaplantya kan tagalaba. Siguraduan nyo, analaing ti innalayo, nanang. Amangan Gusto matno. ko man day ta, Vicky. Agtal na ka, Milanyo. Bayadan tayo dayjay. Isu arumbang anasaya at ti panagtrabaho na. Kwa, Vicky. Napintas ti trabaho ni Sally. Nabayag ang nagtrabaho ijay Manila akas babaunaan. Anya ka diti ibagam kada kami, VK. Un nga agpaiso palasang ko. Kasla importante ti ibagam ita. Talaga nga importante, nanang. Nasaya at matarimwar ni Milanyo. Iti kasta, maibagak ti kayat ko. Anya dayta? Kayat ko asakbay nga agsubli kamintukan ni Milanyo ijay London, inton sumaruno abulan, kat nakapanaw kayon dito balay. Anya, papapanawan na kami, Vicky. Nalawag tinanggagyo. Agbiro kayo iti pagabangan nyo. Jack, kayat nga agbalin anarugit to'y mansyon ko, inton awan kaminton. Siya, no dayta ti kayat mau. Pumanaw kami. Uray saan kayo pa nakasubli iji abroad. Nasaya at, tatang? Total, adamat nakasarita kon nga agbalin a caretaker. Inton awan kaminton dito balay. Oh, Milanyo, apay adi ka matagtagari. Jack maawatan ti desisyon mo. Apay akayat mo apumanaw ti pamilyak, inton agsublita iji abroad. Gapo tadyak kayat apagbalinan da anarugit ti mansyon ta. Sabalin samat ti ugalim ita, Vicky. Agpay sumat
Umanayan ni Mang Kanor nga agbantay dito balay. Ngem naganak ko ida. Pamilyak ida. Ad-adda ko mga isuda ti pangitalkan ta iti balay. Saan? Saanak nga agtalak kadakwada? Sa bali ka at talaga itan, Vicky. Siyak ti matulok iti daytoy abalay, Milanyo. Laglagi pa. Kwartak tinang patakdar iti daytoy abalay. Kat no addaman tulong mo, kikitlaeng. Nasken ka di nga iparupam kanyak dayta. Pasensya kayo no maisturbo kayo. Rumor kami kinitatang yaw. Tamapan mi katungtungan tay pagakaran may. Nanang, saan kayo kumaapumanaw? Sige lang, Nanang. Nasaya at met no makabirok kayo itan iti pagakaran nyo. Adosan nyo dito'y balay ta, basit lang. Ay na, unay kamutan lina. Husto da ito'y apagyanan men. Talo kami laeng met. Unangam saan kayo anarwam? Nairwam kami. May mayat da ito'yan apag naedan may. Tanatalina ay ti panunot may. Diyak matukod a panunutan. Dakas gayam ti ugali ti manugang yaw. Agasam dayta. Nagdakkel ti balay da apagyanan nyo kuma. Ngamadtoy kayo, nga gababang. Ay, wan nga road. Saan mo't akas jay idin ni Vicky? Italaang mat. Sabali a talaga ti maarami ti kwarta, iti ugali ti tao. Makatawon sang tinapalabas, tatang. Manipod nagsubli damanong iti abroad. Ay, huwag nga raw, Ruel. Aging ka ita. Nasakit tinakam ko iti pagmaw. Bayan yung tatang. Napintas mo to'y balay pag nanaadan tayo. Saan aga po iti balay? Hanggang titrato na kada tayo. Ha? Datayo tinang bantay, hindi may patpatakder ti balay da. Ita, pinapanaw na tayo akas layo. Ni manang Vicky lang, mat, sana mangayat nga agnaid tayo ti balay da. May samad ni Manong Mau. Under di saya. Sursurutan na ti bagbaga ni Vicky. Kaslasan nga iso ti lalakay. Isumot nga mi tidakdak ti sweldo na. Iswa na turay ni manang Vicky. Uray pay. Kaslamot awan tulang ti kabsat mau. Unay mo't tanday ta nga ibagbagam Benito. Tila ibagbagam kin ni Ruel. Gusto timbagak iti anak ta. Umdas ko ma, animanong na ti pagsarmingan na. Hello, anak ko. Apay. Nasayatas nung bata niyo tiawag ko, Nanang. Ay, ko anak ko. Pasensyakan. Saan kumat akanayon ngamin nga igam ti cellphone ko. Ta makilablabada ak ngamain. Saan kayo na makilabada, Nanang? Agipaw itak iti allowance yung inton bigat. Saanon, anak? Amangan no da itapay ti panggapwan nyo nga agapa iti asawam. Saan, Nanang? Swildok matipawit ko. Diyak ngamin kayat ada kami ti makagapo iti pagapaan nyo. Basta agpawitak, Nanang. Kan para matlang iti allowance ni ating Ruel nga agad-adal. Ay, kwa anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Kan, kidawat, apasensyaan nyo kuman ni Vicky iti inaramid na. Sakbaya nagsubli kami dito eh. No siya, awan day tiyan anak ko. Nalipat akon. Ngam ni tatang mo ti pagdandanagak. Ngamin, aging gaita, nasakit pa'y latin akom na itinapasama. Amom kadima ng Helen ti sausaw dito'y lugar tayo. Anya? Kwa. Saan ka kumaama sa sair, Saan? Apay kumaama sa Irak. Anya nga minday taya.
Ado ti mangibagbaga nga awan ka no ti serserbi ti dimurasan ti biyag ti anak mo. Anya? Kuna dagiti tao, podno abimak nang ti anak mo, ngam adda ka dito'y kano, nga agababang ka nagrikrikat. Saan ko asintiren? Gaputa agpaiso da ita. No apay mo't ngamin anagdakas ti ugali di manugang mo. Saan ko napampanunutan da ita? Ni Apo Diyos laeng ti makaamukan ko na. Dayawak ti kinasayaat mo. Tadyak pa'y nangag anag sao ka iti dakas kontra iti manugang mo. Rabieng, awan ka di pa'y plano mamaturaw. Day tala cellphone mo ti mulmulagatam. Si Kamot, nagchat nga ron ni Milanyaw. Tapay, Rabieng, di na lang maipabigat. Agawid da kano iti mabiay. Tapay manay. Ne, apay akas tatisaw. Agawid da kan saan? Isumil lang nga isaw. Ay unay kan ayalakay. Suruam kumahan ti mamakawan. Total, saan na tayo mat abinaybayan ti anak ta? Nagpaw-paw itmatlat ta iti pagadal ti kapsat na. Jak man amaw. No apay, akas ladyak malipatan ti naramay ti manugang ta. Ay na, kas na kunakaon, surwam ti mamakawan. Iti kasta, malaganan tirik na. Nay, apay ngay, nagkutong kamutan, Vicky. Sakit, akakapsot ka pa'y. May san atawan. Manipod na aman mi nga dagaham kanser na iti utak. Iso ti nagpilit nga agawid kami dito Pilipinas, nanang. Kastag ayam. Di yuman laimpak pakaamumot kada kami anak ko. Siyak ti nagbilin. Asaan nan nga ipakaamu kada kayo, nanang. Kat nagpilitak na agawid kami dito Pilipinas. Takayat ko nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Sakbay ang matayak. Anya, saan ka kumangagsaw iti kasta, Vicky? Agimbag ka pa'y. Tinaningan ti doktor ti biyag ko, nanang. Pakawanan da ko ma. Iti panang papanaw ko kada kayo dito balay. Napakawan kan, Vicky. Idi pa'y laeng balasan ko. Agyaman ak, nanang. Naimbag at talaga ti panagpuspuso yo. Kidawag. Nga agsubli kayo amin diti balay. Iti kasta. Agkakabalay tayo manan. Ala, saan ka nga agsanit, Vicky? Kan, husto pa'y lang deta pa nagsaom. Agin na nakapay. Wanbat nga agpaisaw balasan ko. Saan ka nga agsaw? Tamabannog ka. Madama pa'y laeng ti panagpaagas ni Vicky, Mr. Lonely. Nupay saan kami pa nagsubli iti balayda, kanayon met ti panagpasyar ko ijay, tapno makatulong akmet katakwada. Saan akayat nilakay ko nga agsubli kami iti pagtaenganda. Anya ka diti aramidek, tanasakit pa'y laeng tinakam nilakay iti manugang mi. Tuy pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, agyaman ak iti dayti apakasaritaam. Nagpakawanen kada kayo ti manugang yo, ken masakit itan. Kat dayta kuma ti panunutan nila kay mo. Tapno mapunas ti sakit tinakam na iti manugang yo. Naan-anay ti ragsak iti kaunggan, no awan sakit tinakam, anak katalimeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Helen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay.
musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.